Umar Bisangwa umushubuzi w'emigati kandi omutuze wa Nyamituyobora mu Kijungu niwahangwire motoka egi kandi bagimukwasiza omu butongore. Ladies and gentlemen, jawabu nachochukua okurijira har ahimsuwe imorchiruzwa wa company ya Kazire Health Products ehureje kiriyo negendo misho kwetorora ihanga ryonna. Kandi kigenderwa cya promotion ejo no kugaruza aba customer bitu ingashi abantu bona abutose twatanaza nabo mu nteka tekeji mwene tukagira ngo imyaka 15 eji twagijaguza twenka twine kugijaguza n'aba customer bitu n'abandi abatwatireho umukureji emoroka eje kuza kunyamba ndeni nkozese gari ndi kusindika imigati yate motoka yanjye yaza kunyamba nyongere imigati yanjye nyenje nangendo kandi abakazini bebaza kugira ngo bakatotera promotion ya chakaza bagumize abantu nibahagera Kazire. Ahava TV West the Air Achiza.